Mubango uyu wa waki wa nyumba ni umwe wa njenda inya cia mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuria thirikari itanyite gwaka nyumba 500,000 kwa ihinda ria miaka 3.5 kuria andu milioni 3 matanyitwo kugunika. Akiaria na andiki a mohoro mucemanio-ini wa mwaka thukuru-ini wa muthingi wa Kagari mwena wa Embu, Munyi augite mubango uyu wa waki wa nyumba ni gukorwo ri na uguni munene kuri Akenya, no thirikari ni yagirirwo ni gutigirira ati Akenya aria marengwo mbeca ici nio magunika na nyumba icio. Ni matinie mundu mbia mundu aina surety no kana ndwe nyumba because o atirwa joka kathie kuthani ni ke mundu ni ndingitirwa cia kwa kathie kuthira no andikutirisia kwa ngimenya ngagea ndwe ngagea nyumba. Munyi ni ongereire kuga ati Thothaiti no ya Realtors ina mubango wa kwendia nyumba mwena wa Runyenjes kuria tafarira ya mbere kurika mweri tukite. We want to have a place hiyo commiserate na uria nyumba irauma uria nyumba yetu ikauma niguo tukendia koguo turateithia members yetu maoni. Murugamiriri munene wa Thothaiti kaunti-ini ya Embu Anid Kariuki augite andu aria marabatara nyumba kaunti-ini ya Embu ni aingi na mubango wa waki wa nyumba ni ukuguna Akenya. Once you are there, it's an indication they do not have their own houses. So their way to go is to become a member of a housing cooperative society that is focused, like Realtors Focus Housing Cooperative Society. Hadine ha Kameme TV ni jitagwo wa Jiro wa Foro. Ceaser Munyi.